Elena. Intervención del alcalde de Regentio. Intervención de Aina Otadui, que le va a presentar a la primera. ¿Qué va a decir ahora? Pues darle la bienvenida a todos y daros las gracias de corazón. Al señor obispo, al endacari, a todas las autoridades y a todos los que estáis aquí presentes, amigos, sacerdotes y todas. Pues ya sabéis todos que este año es año de acción de gracias, sobre todo para esta comunidad, especialmente pues este día. Y lo primero que hemos hecho, celebrar la Eucaristía, asistir a la Eucaristía, pues para dar gracias a Dios, que es el primero que tenemos que dar gracias a Dios, porque 650 años era imposible que hubiera subsistido esta comunidad pues sin el auxilio de lo alto. Y pues nada, dar la bienvenida y de verdad agradecemos. Y después viene la bendición del árbol de Guernica. Y estoy yo mirando un poquito el himno, lo que vamos a cantar después, ¿no? Berenkatua, adoratzen zaitugu arbola santua. Y claro, adorar, eso me van a decir mejor el obispo y los sacerdotes, que adorar solamente a Dios. Pero también estoy pensando que a veces, pues cuando una persona se la aprecia mucho y eso, es que la adora, ¿no? Bueno, pues como amamos mucho el árbol de Guernica, pues también pues, vamos a cantar eso. Foral ordezkaria Jose Maria Eskerrik asko, eta Don Mario eskerrik asko, eta zelanez, zuberi bilezkeak. Eskerrik asko da hori. Gaurko egun batez, ondala 650 urte, Donteiok emoan baimena etxe honetan konbentu bat zabaltzeko. 650 urte. 650 urtetan gauzazko parazabiraz. Datorren 2025an, Lekitxoko herriak 700 urte beteko dituz. 700 urte izango da, hiribildua izendatu gina. Orduan, konbentu honek 650 urte eta Lekitxok 700 urte. Honen nahi da esan, Lekitxoko historian presentzia handi joki da bela, da eragin handi joki da bela konbentu honek. Ni gaur, Lekitxoko udalaren izenian eta beren ordezkari modua, eskerrak emon konbentu honetan urte horretatik ziar enjo zuen bilarra itx. Beti onzarie, Lekitxarren alde, Lekitxon alde, eta gaur egunde, ondinoko egunero, ona urreratzen dira zen pertsonari laguntzia emoten dutzazue. Gernikako arbolaren kimu batzen landaketa ekitaldian parte hartzea, baina, aitortu behar datzuet, gaurko hau oso berezia dela niretzat. Eta beste batzutan egin izan dudan moduan, nire hitzaldian berba egin ezake Gernikako arbolak Euskaldunion ikur moduan daukan esangura bereziaz eta alkatea jadanik egin dauena, edota aurtengo kanpainan landatu ditugun kimuen errepasoa egin ezake, edota ordezkatzen dudan erakundearen garrantziaz eta egiteko ez berba egin ezake. Baina, gaurko landaketak beste gauza bat eskatzen dit, eta gurari hori barru-barrutik datorkit. Horregatik, parkamenak eskatu behar dizkizuet, interbentzio hau oso urrun geratzen bada, erakunde interbentzioak izan beharko dukeenetik. Txiki-txikitatik izan da, gure familiak harreman estua ama Domingotarrekin, Elorrizoko Santanako monjekin, eta Elorrizoko hainbat jende ikusi dut jadanik. Eurekin daukadaren loturaren memoria nire hortzarotik hasten jata, udako domeketan ara joaten ginen familia osoa, goiz-goizetik 8:00 mesa entzutera, eta harreman hori estutzen joan zitzaidan urteen poderioz. 11 bizipen gordetzen doda Santanako monjekin eta jadanik euretariko gehienak gurekin ez egon, Sorinezek eta Sortrinik gogor eusten diote Santanako nortasunari.